Ngiyababingelela abazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. Kusewuyena u-Isaac lo uSogabase owumshumayeli wezwi likaNkulunkulu. Ngiyathanda namhlanje ukuthi ngikhulume nje okusenhlizweni yami kakhulu, njengoba kuJuni usuye ekupheleni ziwu-25 namhlanje. Bekuyisicelo sami nakuThixo ukuthi ngenze umsebenzi kaNkulunkulu. Iqiniso bazalwane ukuthi sengidileke kakhulu ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa-ke ngiyathanda lokhu ngikwenze njengesicelo nanjengomthandazo ukuthi endleleni yami nginesicelo nokuthanda ukubeka nje ngokusobala ukuthi njengoba ngishumayela la kuma-platform, uma bekhona abawuzwayo umlayezo, ngizoba ney'mvuselelo engizozenza noma ngizoba nama-revival engizohamba ngiwenza azoba ukumemezela uKristu nje, hhayi ukwenza izinto ey'nkulu ey'nzima, ngoba sengihambe kakhulu ngingalenzi izwi kaNkulunkulu. Ngifike ngakhonza mina eZayoni njengoba kukhona indawo la ngichaza khona, bengikhonza eZayoni ekhaya ebandleni likababa wami. Ngaphatha khona iyuthi kakhulu, ngathreneka kakhulu ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu. Ngaphuma-ke ngeza la eThekwini ngazoba umuntu ogcine esefundela iy'fundo zokwenza umsebenzi kaNkulunkulu noma iy'fundo zebhayibheli. Manje izwi liyangihlupha njalo ekuthenini angiwenze umsebenzi phela njengoba kwakuvele kufanelekile. Ngiyafisa ukuthi ngikuchaze lokhu ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu awuyona lento thina esiyicabangayo, ngoba uNkulunkulu ufuna ngendlela yakhe, akawufuni ngendlela yethu thina esicabanga ngayo. Ngishaya ikhweleko ukuthi kwabezwayo bakwazi ukulalela, ngoba ezinye zey'mvuselelo ezinye zazo mhlawumbe noma iy'nkonzo engizozenza ngizozama ukuthi ngibeke amaphepha noma ngenze lokho engizokwenza. Mhlawumbe uma kuthiwa khona la ngizovizitha khona, ngithuke kwathi angibaleke ngelinye ilanga ngivizitha kwelinye isonto, ngoba uNkulunkulu ungikhiphile emasontweni. Uma ngisaxoxa ukuthi ngiya kuleli bandla ngahlangabezwa iy'lwane zakhona. Futhi bazalwane, zangihlangabeza izilwane zakhona, ngoba abazalwane nabo sebey'gomile ekuthenini make waphatha nje igama labo wathi uza kubona, bafuna ukusesha usekude ngey'lwane, uyafika nje sebeyazi ukuthi ubani. Manje-ke thina ngibizelwe kuleyo nto-ke mina bazalwane ukuthi ngizoxwayisa abazalwane ukuthi abayeke ukusonta, kodwa mabakholwe. Bangaphumi kuwona la masonto abahlala kuwona, kodwa mabakholwe, ngoba uma abazalwane bengenza ukukholwa bangakwazi ukumphendula loyo muntu ophambili, ngoba anikwazi ukuthi ningathi niyi-1,000 nihlule umuntu oyedwa.
uma kuthiwa ngempela amandla kaNkulunkulu asegcwele kini. Omunye ngenxa yokuthi ngigcwaliswe ngamandla kaNkulunkulu angayisholo yena athi ngiyagive up manje ngicela kube usibani othatha umsebenzi, ahlale phansi ngoba njengamanje iqiniso lithi ukushumayela vele njengamanje kuwumsebenzi noma kuyitoho elitholakele nje ukuthi abantu bashumayelele ukuthi bacoshe unsungulwana. Asisho ukuthi siyamelana nonsungulwane noma angazi athi omunye nabo-ke labazalwane abanganamqondo abakhuluma sengathi imali abayifuni kodwa nabo bebeyifuna. Inhloso yevangeli kwangekhona ukuthi kugaywe imali, akuyona leyo nto inhloso, ukuthi kuze kube khona indoda ezoba nesisu esikhulu ngoba nakhu ayikwazi ngisho ukufasta itamuza imali ebandleni, akukaze nje kwaba njalo. So-ke ilokho nje bazalwane, nginaleyo nto kakhulu engidlayo ukuthi ababukela amavidiyo ami ngiyacela i-support ekuthenini bawabukisise amaningi ngoba ngisazowaletha ngiwaveze. Iy'ntshumayelo engiy'shumayelayo la mina bazalwane, empeleni akusikhona ukuthi ngiyishumayela ngoba nginesizungu noma ingoba ngingazi ukuthi yini efanele ngiyenze, kodwa ngishumayela ngoba kumele kube khona imizimba noma abantu abakhiwayo kulezi iy'ntshumayelo. Inhloso enkulu ileyo ukuthi sakha abantu la, siphakamisa iy'mpilo zabantu, senza ukuthi abantu bakwazi ukusizakala. Siyazi ukuthi angeke bebeningi abantu abazosizakala, leyo few leyo fanele isizakale ukuze ikwazi ukuya phambili nempilo. Nje-ke igama lami njengoba ngishilo ukuthi angisiyena mina umfundisi kodwa ngumshumayeli wezwi kaNkulunkulu. Ngibekelwe lokho ukuthi ngishumayele izwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu usengigrante iminyaka eminingi, sengikhulile bazalwane manje. Isikhathi sokudlala anginaso vele, kwasekuqala nje angikaze nganaso isikhathi sokudlala. Uma kushunyayelwa ivangeli, kushunyayelwa ivangeli, either ivangeli uyalithatha noma uyaliyeka. Yilokho nje sisuke sisakubamba, namanje sibambe khona ukuthi awukwazi ukushumayela ivangeli uphinde udlale umasigcozi esontweni. Esontweni noma endaweni yokukhonzela uNkulunkulu akusona isidleke sokuhlala amahlokohloko noma sokuhlala iy'phingi. Akuyona indawo abantu abaphingayo emasontweni, noma kuyona indawo esitokufela la kukolekwa khona iy'mali zomasingcwabisane noma zokuthenga iy'jumbana zokudla. Akuyona indawo enjalo, but indawo yokwakhiwa kwemiphefumulo kaNkulunkulu yabantwana bakaNkulunkulu. Yilokho bazalwane engithanda ukuthi ngikuveze. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi banalo leli temu lokuthi uma bebona umuntu eshumayela ethi akasubmithi kumuntu bese bethi angeke thina nisitshele ngama-street kids. Bethi ngeke nisitshele ngama-street kids lawa ahambe eshumayela angafuni ukuphathwa. Bazalwane, mina ngatshelwa ngokuphathwa kaningi. Mina ngifune ukuphathwa ngenkani, ngayifaka phansi komuntu. uNkulunkulu esho ethi phuma phansi kwendoda, ngahamba mina ngayophathwa ngenkani. Lowo muntu ngaxabana naye, ngaxabana into ende engeke ngikwazi ukuyichaza ngenxa yokuthi ngifuna ukuyenza lento yokusubmitha. Ngaphuma lapho ngathi hhayi ngeke ngisakwenza. Kwaqhamuka omunye umzalwane wangibiza wathi, hawu kunjani? Ngathi ngiyaphila. Wathi woza sikhonze, wathi ufuna ngisubmithe phansi kwakhe. Ngasubmitha, saxabana nalowo mzalwane. Mina hhayi ukuthi uma ngizothi angisubmithi kubazalwane ngoba ngithi angifuni ukuphatheka. uNkulunkulu ungitshelile wathi ugcoba anginikeze lona akulona lokuthi ngiphathwe enye indoda, akulona lolo. Akulona lolo gcobo lokuthi kube khona indoda ezolokhu imela phambi kwami ngoba uthe uNkulunkulu ungiphuvelile mina wathi inkinga abefundisi abaningi abasahambi nge-genuine power, bahamba ngamandla ayimphembela abayikhandele wona. That is why
lento kaNkulunkulu ifa kangaka kubantu. Abantu abaningi uNkulunkulu abanikeze i-genuine power bahleze emasontweni bathandazelwa amadoda agaxe iy'nyoka emahlombe nje ethe shita mona hasethe. Le nto iyafa, le nto yasezulwini. Awekho amandla nje emthandazweni ingenxa yokuthi i-genuine power enikezwe abantu basubmit emadodeni athwele, ngoba laba abantu abathweleyo bayakwazi ukumbona umuntu onepower eyi-genuine bese bemgolima bamfake ngaphansi kwabo ukuze angakwazi ukuhambisa la mandla kaNkulunkulu aqhubekayo phambili. Ngakho-ke bazalwane, angifisa ukuthi ngingene kuma-competition wekubangisaneni nabantu. Abantu bayakhuluma, bayohlezi bekhuluma, hhayi futhi sibanake. Uma ufuna ukushumayela ivangeli vele abanye abantu ufuna uvale iy'ndlebe uma bekhuluma, yabo. So-ke ileyo nto-ke bazalwane, ukubizwa kwethu akufani. Khona babizelwa ama-grebhisi, kwakhona ababizelwa amazambane, kwakhona babizelwa lonke uhlobo lwamaswidi lawa ahlukahlukene. So-ke asibizwa ngendlela ey'fanayo. Uma ubizwa wena ngaleyo ndlela musa wena ukufuna ukuphoqa abantu ukuthi akume ngendlela yakho wena othanda ngayo, yabo. Ngoba lento ifana nani? Ifana nokuthi ngisho ey'koleni njengoba sasingene ey'koleni, khona abantu ababethi uma befika day 1 efika ka-first year avele adluliswa yiso ka-standard 3 on the same day. Mina le nto ngayibona ngathuka ngathi mina emhlabeni kanti kunjani umuntu afike ka-first year namhlanje ethi uma esathe uyaqala uyafundisa uthisha ethi umbuza imibuzo amthatha umfaka ka-standard 1. Uma efika ka-standard 1 ethi uyahlala kuthiwa no akadlule aze afike ka-standard 3, 4. Umuntu efike ngelanga lokuqala kuthiwa lo muntu lo angeke akwazi ukufunda kula maklasi aphansi. Lezo zinto laka-Holy Spirit zikhona bazalwane. Yonke into eyenzekala emhlabeni nasezulwini iyakwazi ukwenzeka leyo nto leyo. Khona abantu ongeke wena uthi ngoba nakho wena uphethwe bese uthi ufuna nawe baphathwe. Uma kusho uNkulunkulu ethi lo angeke aze aphathwe, kuba njalo nje bazalwane. Ngenkathi uSamson ezaliwe engumNaziri wokuzalwa, khona abanaziri abangebona abokuzalwa abakhandiwe. Akusibona bonke abantu abazothi bazalwane bazophila ngale ndlela wena obuka ngayo izinto noma owatshelwa wena ngayo. uSamson wayewumNaziri wokuzalwa, yabo. Baningi abanaziri esihlezi sibabona bekhona kanti akubona abokuzalwa, babanaziri ngendlela yabantu bafundisiwe ukuba banaziri. Ikhona lento engiyikhulumayo, angikhulumi nje imbude, angikhulumi imbude, angikhulumi. uNkulunkulu uma ebiza umuntu ngesikhathi ebiza uGidiyoni ethi Gidiyoni hamba uyohlenga isizwe sami lapha, uNkulunkulu wayengadingi ukuthi athi hamba uqala enkosini ethile ikugcobe amafutha ekhanda, akazange ayisho leyo nto. Kodwa wamthatha wathi hamba uyolwela isizwe sami, hamba uyokwenza umsebenzi wami. Wathi qhawe elinamandla, wathi uGidiyoni mina nje Nkosi njengoba ngingenamandla, wathi hamba. Uma uNkulunkulu kuyena oshinto ungabalaleli abantu ukuthi bathini. Ngisho bangathi bagcotshwe kakhulu bavutha amakhandlela, niyafana kuNkulunkulu, niyinto eyodwa, niyalingana. Noma yena angaze abhobhoze kakhulu ube sengathi unamandla, no, akunjalo. Siyafana kuNkulunkulu. Ulalela wena iphimbo eliqondene nawe, ungalaleli iphimbo elikhuluma nomunye umuntu. Lalela eliqondene nawe ukuthi ukuthini. Ngoba abantu abaningi bayeke ukukholwa nje ngenxa yokuthi abafuni ukulalela iphimbo likaNkulunkulu ukuthi lithini kuye. Ufuna ukulalela ukuthi bathini abanye abazalwane kuyena. So-ke yilokho bazalwane, ukubizwa kwethu akufani, and ngiyafisa ukuthi ngikusho lokhu kuyiqiniso ukuthi umndeni wakithi khona enye intshumayelo engike ngayiveza ukuthi emndenini wakithi thina sizalwa abefundisi emndenini wakithi. Kade ngiqhathanisa nje ngibukisisa ngithi obaba bami isikhathi esiningi bahluleka ukuthi bayifomele amabandla abo. Obaba bethu bahluleka, abakwazanga ukuthi umuntu akwazi ukususa ibandla from the scratch.
elisungule bebesubmitha phansi kwabantu abathile, bebesubmitha phansi kwabantu abathile. Uma umuntu ezosungula ibandla from the scratch, isikhathi esiningi akujwayelekile ukuthi kuthiwe usubmitha kubani, ngoba usuke enikezwe uNkulunkulu lowo msebenzi ukuthi fanele aqale lowo msebenzi lowo. Nami uNkulunkulu unginikele lo vision ukuthi fanele ngiqale umsebenzi from the scratch, not ukuthi ngiwuthathe kwenye indoda, no, ngiqale from the scratch, ukwenzela ukuthi le ikwazi ukuseva imiphefumulo eminingi elahlekile nedukileyo engozini ephayizayo eminyango elwa nabantwana bakaNkulunkulu. So yilokho kusenhlizweni yami okuyisicelo kuNkulunkulu ukuthi angiphe a way forward. Noma bekhona abazalwane asebeke bafika, ukhona omunye umzalwane oseke wafika kimi wayimisela wathi angalithatha ibandla sikhonze ndawonye, ngibe uleader walo. Angikakukhonfemi-ke lokho uNkulunkulu ngoba ngifuna ukuthatha izinto ngokuphapha. Mina angiyena lo muntu lo othi ngoba nakho uyashumayela mase nginika i-platform kuthiwa hhayi phatha la sekufuna ukugitsha. Angiyona leyo nto mina. Ngeke ngibabone nje abazalwane bejabulela ukufuna ukuphatha, ngibabuke nje ukuthi abazi ukuthi le nto abayithathayo yini, abazi nokuthi yini. Umuntu usazoma phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu abuzwe ukuthi wayethi uphethe nje uphetheni, usazobuzwa khona i-judgment e-based nje ekuthenini wena udlale ngabantwana bakaNkulunkulu wazenza ilitho ungeyona, usazokujezela leyo nto oyenzayo. Ayikho into oyenza la emhlabeni ongazoyi-akhawuntela, usazo-akhawunta, usazochaza phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. Laba bathatha iy'khundla baze baphuzise abantu amatiye bebabulala, basazochaza. Nina ngicabanga ukuthi kuyadlalwa nina. Uyabona yena khona enye into bazalwane engifisa ukuthi ngiyimbule, nengithanda ukuyibeka nje ibe ngosobala, ukuthi asingayeki ukushumayela ilizwi kaNkulunkulu nalaba abalishumayela ilizwi kaNkulunkulu ngokuthembeka kaNkulunkulu. Ngiyabona labadlali Mascosi, angifuni ukuthi ngigqugquzele abantu bakaMascosi, ngikhuluma mina abalalela iphimbo likaNkulunkulu ukuthi lithini kubona. Ngoba ungayeki uma uNkulunkulu ekutshelile wathi lishumayela izwi lami ngokuthembeka, wenze yonke into engikutshela yona, ungaliyeki ulishumayela izwi kaNkulunkulu, and enza sure ukuthi awufi ungayenzanga lento. Yabo, enza sure, okungcono ungacela ukuthi uNkulunkulu ngicela uprolonge iy'nsuku zami ukuze ngishumayele izwi lakho, zithwanda iy'nsuku ngishumayele izwi lakho. Ngoba uyabona yena usazohlala emgodini, uzohlala uzunyanye, uzohlala uzunyanye. Abanye ngakho beni uma behleli lapha emgodini bacabanga ukubuya bezophila, bafike bafuna amatiye la emhlabeni. Ngabacaba ukuthi kwakudlalwa uma kuthiwa usho sakudlala omunye athi mina ngcono ngife, ngcono ngife. Kuyadlalwa lapha emathuneni, akudlalwa lapha. Lapho uyaphela u-2 million years uhleli phansi, kungathethwa cala la kuhleli nje, hleli nje. Njengoba sibala amabhiliyoni, ama-trillion eminyaka, asiyazi phela umnyaka ukuthi waqala nini, asiwazi ukuthi waqala nini. Ngoba nale prediction ehlezi ishiwo ukuthi umhlaba waqala ngo-Adam no-Eva, yes, kungaba ukuthi waqala ngo-Adam no-Eva, kodwa we don't know ukuthi in which year, asazi ukuthi kunini, waqalwa nini. Trillion, billions of years abantu bephila la emhlabeni. So khona abantu okwadlula ama-trillion eminyaka bala phansi enhlabathini, bala phansi. Le nto yasezulwini uma kuthiwa yenze, uma usenethuba make sure ukuthi uyayenza, ngoba uzogoba enhlabathini, uzogoba, usuphunyuzwa nje ubuphumule nje ungafuni ukushumayela izwi kaNkulunkulu. So yilokho bazalwane engingakusho nengingakucacisa ngikuveze ukuthi isicelo nesifiso sami besisho njalo ukuthi
ngifisa ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokuthembeka. Kodwa kakhulu abalizwayo izwi ngiyacela baphawule kuma-videos ami. Ngizoyenza i-platform la ngizo-editha khona ama-video ami abe ngconywana nami, mhlawumbe akwazi ukuba abe mahle. Ningahlezi nilalela iphimbo kwesinye isikhathi ningangiboni live. Ngizokwama ukuthi ngithole namakhamera right, bazalwane. Ngiyazi ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu mase uqala kalula kuba nzima. So ngiyacela ukuthi ningibekezelele kukho konke engikwenzayo. Kancane kancane kogcina kuhlangene kulunge, sibone ukuthi sithatha sibhekaphi la sibheke khona njengebazalwane. Yilokho kusenhliziyweni yami bengithanda ukuthi ngidlule kukhona egameni likaJesu. Ngiyathanda ukudlula nje emazwini bazalwane, athi ngibonge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makulibonge igama lakhe elingcwele. Ngibonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi kaNkulunkulu yonke yomusa asenzela yona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa nje wakhe ukuthi kushaya uJuni ka-2025 umuntu usaphila and sisalibambile ivangeli, sisayimisela ukuqhubeka nalo sibheke phambili, senze njengokuthanda kwaNkulunkulu, singenzi ngokuthanda kwethu. Siyamcela uNkulunkulu ukuthi njengoba ekwazile ukuthi asiseyive emabhubesini akade ebhonga, ey'tshela ukuthi asigwinyile saphumuka. Athi uDavide, bazalwane, athi uDavide ungiphunyulisile ngisho ogibeni labacuphi. uThixo wethu ngoba uyasiphunyulisa, uyalinqamula ugibe siphunyuke ogibeni labacuphi. Siyambonga uNkulunkulu. Lo nkulunkulu uyisimanga, lo nkulunkulu wamandla, lo nkulunkulu uyinkazimulo, lo nkulunkulu uyikho konke. Izwi lakhe liyilo elimile njalo. Siyimisela ukuthi simise ama-crusade ngelinye ilanga, simemezele ukuthi uJesu uNkulunkulu omileyo, umile phakathi. Uma abantu bethi uJesu abamazi, noma bethi uJesu uNkulunkulu ongekho, amadimoni amazi kahle kodwa uJesu, amadimoni amazi kahle uJesu. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Engathi umusa kaNkulunkulu unganembatha, unenzele ukuthula nenkazimulo. Yilekho nje bekusenhliziyweni yami bazalwane ukuthi nginevuso ley'ntshumayelo ezizoya kubantu manje kakhulu. Ngiyamthemba uNkulunkulu uzoyenza i-platform enjalo sikhona ukuqhubeka siye phambili. Amen.